Myanmar sipai sarkar chuan an ral ram top mai tur chungai ngam lovin an ro rel na thlak tu tura mipui ten an thlantlin democratic right tu Aung San Suu Kyi le atho pui te zong chu sipai chakna mangin an man le taru mai US in thlan puya Donald Trump chu achak zolova chumi pom thailo a thrui hroi te chuan boina siamin nunna chan te po an hial ani kha tiang de ukhan Myanmar ma po sipai sarkar chakle sual takte chuan nikum in thlan an chaklo na chu pom lovin vote chuti chingpen ne ti chuan lama siamin National League of Democracy NLD hroi tu te chu an man ta mi mai ane Myanmar hi junta sipai rorel na hnuaya an nia an sualin thilan ti thei ema mipui te chuan zalen na an nei lo hle ane kumsang ni som pakhat khan in thlan puya NLD party te chuan ne takin an lal na hi an chu saka an ram rorel na chuan kho eng a mu ve tura angai ani lain junta rorel na chuan ngai aron ole a Myanmaram nil tel boina chu are tak thei chong lovani nikum sang ni som ni November thla khan in thlan pui hi nei ania chuta chuan Aung San Suu Kyi kai roi NLD party te chu ne takin mi pui te chuan an thlang tling le a Aung San Suu Kyi pol te hian Myanmar chu bung tharan kai pui ngei to don an ngai lain kum sang ni som ni pakhat February ni khat alo thlen meu chuan Myanmar sipai sarkar chuan an sual eta nikum in thlan puya khan thil fel hlel a oma vote lem tam tak a omani ti in NLD party hroi tu Aung San Suu Kyi le atho pui te chu an man ta dial mai ani emi thu hian rampum adeng chuak ngala Myanmar sarkar chuan kum khat chung state of emergency an puang zui ngal bok internet te ti chia in telephone connection tam tak an ti che boka mipui te chu an mang ang hle ani Myanmar sarkar che dan hian dem a hlo ema an hruai tu te poin Myanmar sarkar an dem zia thu hi an puang zui ngal bok ani sipai sarkar hnuai reng du lovin sangkha jako somriat pariat August thla atangkhan Myanmar mipui te chuan rampum huap ma norna an huai hota mipui sang tam tak nopang meichia le Buddhist puithiam tam tak te chuan kong zo in sarkar an du lo na chu anaw chua puya sarkar lam chuan sipai chakna manga lo chang le tin mi sang tam takin nunna an chan pha ani he rampum huap norna an nei hi sangkha jakwa somriat pariat September ni som pariata atto pani ti chuan Myanmar sarkar chuan haro an rel chhun zama mipui te chuan zalen na chu an hlo tiala tuntruma hetianga sipai sarkarin an chakna manga NLD hruai tu te an man le ta ka hian kum sangkha jakwa somriat pariata an in be na rap thlak tak angkha achwa le an hlau le a mipui te chuan mang ang takin hun an mang me gani sipai sarkar hi kumsang ni som pakhat pai thlak ani nu khan tum ni ngot mai NLD party te hian ne na changtoma se andu anga ro rel theilovin sipai chakna manga ti buai ani chunjom ta zel ani Twitter lama chuan #SaveMyanmar #Aung San Suu Kyi government ti te chu trend anasa lea Myanmar mi pui te chuan an har satna te chu tar langin ti luina manga sarkarin an bei thu te an wifi connection thlenga an hli sak thu te le kong pui te po an tan cha afek thu an tar lang loma khovel mi pui te chu an thei anga tan puina an dil ani ber mai he thila thleng ti an riat vele Thailand a chuan Thai mi te baka Myanmar mi te chuan kong an lo zo ve ngal boka junta party te ro rel dan chuan dem a hloin an lom lo na thu anaw chua puina sa hle ani heti taka Thai mi te an lo thin rim ve chan hi engdang wang ani lova Myanmar mi pui te thil ton hi an riat chian awang ani nikum lam khan Thai mi pui tam tak te chuan an lal ro rel na hnuaya kun reng chu du to lovin democracy ram ni ve du in kong an zoa boina achuak na sa hle ani kha Aung San Suu Kyi hi a hun tam zok chu ram dang mang ani a UK a le kha zirin heta hian apom lai apasal nen hian anin tonga fa te po an nei bokani mase anin nei nu hian Aung San Suu Kyi hian apasal nen a hian thu tiam tirin an ram lama ho atul nei chuan
uibet lo tur nen tiam tira an ramin boina ato chhota ka chuan a soilo angein UK chu chhuwa sana an ram Myanmar lam chu apan ta ani Suu Kyi hi Burma Independence Hero anti mai kumsang khajakwa somli pasaria an thata Aung San Suu Kyi ani a apa an tha lai hian kum ni mi chau lanima se apa in ram a mangai na chu ama hian abet tlata athi sena a than nan tlatani ramdanga pasal fanau nein omma se ram mi puite zalen theinan a thei top chhuwa turin a pasal hi akal sanani kumsang khajakwa somriat pariat khan Burma rama hian let le in an ram mi puite ngai san Aung San Suu Kyi ani baka tongkam thiam tak mai alo ni bok nen mi puite chuan an ngai na in an tran hlea an hreom na ata chan chuak theitu tura an ngai mi mai ani heti ale le nu hian zalen na duwa sipai sarkar do tu pol te chu azom chata anni honen hian changrwalin sipai sarkar chu an do ta a ma se mi puite be sei na chu a tham ralta an pol roi tu tam tak chu tha an ni a then an bi bobok Aung San Suu Kyi ngei po chu man ni in kumsom panga chung te meu chu mani in chua san theilowa khungbe anita ani junta military party ho che dan khovel riata apho chu awangle aram mi puiten zalen an mu theina na abe na sat em awang hian kumsang khajakwa somko pakat khan Nobel Peace Prize adong nge ani kumsang khajakwa somko pasari khan apasal airis chu aborla mase anram akir le thei to lo lawa wangin apasal vuina a po hian akal lawani kumsang khajakwa somko pariat khan house arrest ani na hi an lipa ama lo tran tu te chu tlo kwalin sarkar be na hi athok tan le ngala kumsang ni pathum khan anjin kwalna a hian tha tuma be ania akal pui te chu thinwal ma se ama bere ro chu adam chuak lo thung ti chuan Burma sarkar chuan house arrest in an khung betle ta a ma se hetia man non ani nu po hian a thei angin le kha te thon chuak ruin mi pui te chu awla fui ram thawani kumsang ni som khan mi pui te na sataka an be na azara Suu Kyi chu chua zalen ani le ta ani khati hunlaya US President Barack Obama po khan akum le sang ni som pani khan US President zinga Myanmar ram tlo masaber ni turin ahan panta a Suu Kyi chu aminga isan tak ani thule chelna pea ama fui tu thatak ani thu war takin asoyani kumsang ni som panga khan NLD party te chuan in thana nena an changta a mase andu angpon ram an ruai man meu lo kumsang ni som pasari khan Rohingya munami te chuan sipai te hi an beya emi hi chang letin sipai te chuan khoza chuang te chu an hal rala mi puitam tak an thata mei chia te chu pong swalin nassa taka ngai sak an ni bok ti chuan nikum sang ni som ni November thla khan in thlan na hi nei le ani ta a heta po hian ama ayana sa in NLD te hian ne na an chang le a kumin February ni khat hi parliamentary session in chanani tur ni in heta hian officiala NLD party te hilak lu tur ani na a mase sipai sarkar chuan an chakna mangin heng NLD party mi le sa te hi an beile ta a in thlanna a hian vote lem 10 million chuanga omani antia approve na mu tur phei chu an nei lo hemi awang hian in thlanna chuti borbana ni ti in Aung San Suu Kyi le a ruai tu puite chu ti luina mangin man an ni le ta ani heng thu vir vel awang hian Myanmar sarkar chuan kum khat chung state of emergency apuang ngal boka Yangun lu na kong puite chu dang chat ngalin in biak po theina then khat te chu anti chengal vek bokani hetiang noi hi aneta ga wangin poi khoina na sa jok achuale an hlau lea mang ang takin Myanmar mi puite chu tuna hian an omme kani kumsang khajakwa somriat pariata sipai sarkar le tol chung mi puite inkar boina awanga nunna chan engemozat an omang kha thleng tolo ram turin kan ram thenom lok kan mizo unaw te ngei po an khosak naram Myanmar hi tong try na a i rerengang u